E hia mano tāngata e aru ana I ngā pai pāpori a tētahi takirua korea no Kirikiriroa. Ko te take e aru mia ana rāua, ko a rāua waiata I te reo Māori. Anei rā te o Kiwa McLean. He manu ti ori, he manu aroha. He mai moa nei I te reo rangatira. It's really positive. People are really encouraging, and I think that's what really makes us to continue doing this. Kua toru taua Daniel me Ashley Chang e waiata ana I te reo Māori. He hia no te tokorua nei ki te ako I tētahi wāhanga o te ahurea o tēnei whenua. I'm from Australia, so I didn't really know much about New Zealand. And Daniel was like, oh, you know, we have Māori culture here, as well as New Zealand, like the Pākehā culture. So he was like, why not start with learning a song in Māori? And that's how we started. A hakoa kaore rāua I te paku mārama ki te reo, he ri te tonu te karawhiu I ngā rīkoatatanga kia maurāno ki te hirikapo. Hei tā rāua a rā no atu ngā ritenga o te reo, ki te reo korea. T, that's the in Māori, and we do have that, and even R, we have R in Korean. So, you know, when I sing and when I practice, I try to think in Korean. Yeah, so we do have a lot of similarities. Ko nia tui te mano a rāua apataki ki runga pai papori, anō nā tata tonu nei rāua pohiritia ai kia waiata ki ngā hui whakanui, ia matariki. Sometimes we wonder, you know, what are we to be liked so much by these people? And we're very grateful, and we feel very blessed to be able to sing waiata. Musicians usually like to do music they like to do, but we're adopting what people like, and then we are like really building through there. So we don't know where we're going with our musical journey. So it's quite interesting to see, you know, where it will go. Waikamo heo ki hea angātu ai tō rāua waka puoro, he oi ko tō rāua manako kia whakapaunamutia o rāua arero ki ngā huatanga o reo kia tika, o reo kia rere, o reo kia Māori. Te o Kiwa McLean, te Karere.